Fifi lava fatalo fatu Samoa le nei tula ala fiafi malo le ngalulue malo foi le ona sai tiu tama fai vole ne yaso alo mai o se fa poponga foi le nei o Samoa ta vulongo tomo ate tata utala o le aso na mo le mawina ia matua o a inga o wo tai nanel e ka le sia wao le taunu unga manvio tamo fai ngale a onga matata e se esel e ka le sia fa potopotonga ke risiano i Samoa ile motu tele sala fai o se ate le ngane nei o le report. O le ami o leanga ua fai e ia le ngaluenga pepelo, a o le tuto le ami o tonu e ia te ia le tawi wha maoni, o upu ia le fata o toa le poto, o lo ia whamatala ina le tā o le lulu ma le ami o tonu, o na sele lea o le tawi manuia o le wha maoni, e wha peala ngona o le tai awana le ila, au tawa o fia a inga, o mātua ma wo wha peale e ka le sia wha potopotonga ke Missionary Samoa, a wale mo le mawina o le wha manuia alo ma whanau, o lo awa wina i le haunga matata e se esele e whakasa, ai mai se o le tauni unga manuia o le ngaluenga fita, sa fia ngai ma le sunga le li pule ma le ainga whaia o ngai le nei tausanga. O lea whamboe moe sa matalia e se sauni ngā lotu sa taitaina le susunga le whawhia ngai ngā, ia ke resi masi sa laa, o ia fo i le sui o le komiti wa ongal e whakasa, ele ngata e whawheta ia ai le alofa o le atua ina ua taunu umanuia fe au whale awa ongole nei tausanga. Ai o se fe au mo whanau ua whai uwina le sama whai whaatasi ma whanau o lo whaua upea mo le tausanga fau. O upu o le tusi o whata oto sa whaita uina whai mai. E ino sia e le li ila umutu pelo. A o e whai mea wha maoni e fia iai o ia. O le tangata ma whau na te ufi lo na poto. A o loto e vale lea e whaalaua i tele lo lato walea. E manu malo lima o e whiri ngā i ngā luenga. O le ala o e ami o le anga e wha se na i lato. Le ala o le ami o tonu o iai leo. O lea ua wha ailo mai e le poto ma fua anga e manuia ai le turi ngā manu. Ma mafua anga e le manuia ai. A wha maoni li tamai titi a onga, ma wha au ngā leilo na mawhau ma filipili ngā. O na manuia leo lana tūlinga. E ai fo i male fia ila na manu sa tūli. Ai mafua o na le manuia le tau whai o nisi o le whana. O malosi leo la pelo. E le wha maoni, e le leile a mio. Mea nā lea e whai mai e le poto. O mea nā na te whaaleanga ina le tau mawhai o whanau malalatou tau sinionga. O le saunoanga au tūna saunoa ia i le whatonua o le whakasa le whaletua ia Rosita e Sera e tu sau le whamoe le nei aso ai mai se o le whawhita i o le ngaluenga tele e pei o na sāwhita i tunga ia i le sunga le i pule mala ainga whaia unga whapea alo ma whanau. O matata o le tau whau i te tono tātou motu sara whai nei. O tū ana o ngai i nei a ole e vanu 10% o tangata Samoa o lai upolu. Le sifo le nā manatu iai. Lea la, tūla i mai le tātou motu. I a sini le tātou a onga le nei ai whawhetai. Whawhetai fo i le sunga le lipuli o lea lama i whii nau. I ne lango mai o le Samoa Qualification Authority ma le APTC e te lea la tau tupi. E fesoasoani mai le tanga le kalesia. Ia onga nei wa la tau lai au mai e tupe mai fafu. Ina ia whaale le ia o onga le atunu. Ia e la vea i la maltate wa onga le nei. Ia. Ai whawhetai whamaa lo i tama mateine o le peo na saunoa la onga na amu. E ia mā losi lo mā whau i to ai ngā i mea ese. Ai tele ia ngā i e whairo wa inga. Tausile no, tausile kalesia. E tā ua tele le ola o ina mai whai pēr lifelong learning. E le nau titono le whale a onga e te a onga i so se mea. Lau tū o lau savali o lau tautala o titono o whale o matai. E le whapeo whai tio le la onga na ami lo iai titono le au mangama. Ai e su atu o le fo e wai atu toa i nā isi skills e tā pena atu potu saralau. I te tono atu ai ngā oma e se ese ale tunu.
I le saunoanga le sunga le li pule ina ia whawhetai le ekalesia wau. Ono le tapua inga ua manuia i whaiva le nei tausanga. Ai mai se o le langolango suar komisioa onga le whakasa. Ave aia le nei awa noa ua maua e momoli atuai le whaafitai. I le awhionga di tai whono ma le laulau o le whunutele. Komiti le auto ina. Susunga i whawhea ngainga ma le mamalu le kare sia wao. I la auto tapua inga tatalo. Whanono manu i le atua. A wa alo ma whanau wa o ina i so se kolisi. Ma so se a onga le kare sia. E au fiai ma le a onga mtatai se ese. Avea yele nei ava noa e momoli atuai le whaafitai lau awhionga le tai whono. Lau sunga i whaafea ngainga Fereti Sefo ma le lau ar komiti a onga. A maisa le mamalu ar komiti a onga i ona tūlanga whaalupe. I pa ia whatala le lei whaapea ma sā ma whaingata. Whaale atunu. I lo o tau whitai tunga i le nei tau sanga maona ngā luenga. I la o tau pitola au. A wale matanga luenga wa onga le kalesia ma lota talo. Ma lota puai. A wa whaiva lo filima o le whainga luenga. E la ngona fo i le nganga whaafitai i le sao tā ua o laua fionga i le whatun sile wa onga. Laua fionga Rosita e Sera. Whapea le ofisa o a onga i le whatonu tonuina o a la fua. E lima taita ina ai a onga uma le kalesia. Ai mai se lava nei a onga. Ma lo toa, ma lo ngā lulue, ma lo tapuai. A o alo atu le au whainga lue. E whaatino le au nanga. A wala tātou a onga wha au au. O se awa noa wha aura foili nei. E whai e iau masui o le fionga le tai whono ma le lau. Le pa ia ma manuar komiti o a onga le kalesia. A mai se le fionga le whatonu sili o a onga. E momoli atuai le anganga whaafitai tele, iri pūlenga o tusipasi, ma whaai longa taua loa Samoa, SQA. O le paia na vale a wale a fia o lau a fionga tai whono sui ma manu o le whono whaatonu, lau a fionga i le ofisa sili, ma o lango, ma le ma manu i le pūlenga. Ono la o tau sosani tele, i le ati ina e o le a onga wha wau e tasia le kalesia. So swani tau tupe, whātotonga ina o whale, ma so se matata, maisi. O le nei ua whaaua wina pea, le maa au e ala i le whailonga sa tau a o ina i le tau sanga ua mawai. E pei o le ipu mo le tamaititi ua au sia, tu langa mawalunga i le tusi pasi o le Certificate 1 in Trades Foundation Skills. Whaaftai le anga lei. E le mawhai foi ona whaangaroina le loto ma le anganga fia e whai eilo leo. Whaatau waa e whai masui o le awhionga di tai whono ma le lau ar komiti a onga. A mai se le awhionga di whaatonu sili o au. Le a inga whai a onga ma le lau mua. E mo moli atuai le whaafutai tele i lau awhionga langa aia le li whano Ista Manila Silipa. O le Country Director o le APTC Samoa. Ma le au whai ngaruenga i ona tu langa whaalupe. Ai mai se fai ngā pāanga ma le atunu o Australia. I le talia o se tarosanga vai. O mawhai o na toi whātua tonga i nā i le potu computer. Ai mai se le pusa o mea whai ngaruenga. E whisosoani ai mo a o ngā whānau. E whamauina foi le anganga whaafitai. Whai ai au masui e momoli le whaafitai. Lau a whionga i le ofisa sile o le pūlenga o sua vai. A fionga le ofisa sile o pūlenga o marusi anga tau e le tise. O le a fionga le ali pule o le Amoa Resort. Le a fionga le ofisa sile o ntanga ruenga o tina matamaitai. Mai se le a fionga le pule o le Science Studio i Vaiteli. Mo ava noa sa whamatu ina mai le nei tau sanga. Mo ngā ruenga whamasani a whanau mo le whawai aso. Whaaftai mo lo tau titi whaitam. Mai se soani mo le lumana i o whanau. E whamauina foi whaaftai mo le kampani a le SAP. Le a fionga le toto a li to filau fiti langwai. Mai se le a fionga le ngā whatasi lau a fionga fui maono tanga loa Fritz. Ma le wharetua. Mo le soani tele tu langa tau fe whaatau a inga. Mo o loa e mo mia e le a onga a le kalesia. Whaaftai.
whaafitai tele lawa. E whaamauina foi whaafitai tele mātua. I la o tau tapua inga mau. Lo tau tiu te tau ave a wafa nau nei. Mā lo ngā lue, mā lo ono sai. A mai se la o tau lango mai la mātou pito la au. Ma le a inga whai aonga. Whaafitai muli muli. Whaafitai tui langi. Sunga le whaiwhi au Samoa ia Charlie Pansa. Sote Ria. Varenia. Motu nuu Alam. Ia mare sunga whapi anu. Kiri tati. I lau tau lango. Moa. Mā longa lue. Sila pea le atua. I lo tau wafu le lingu. O te lema whai ase mea. Pea au noa ma lo tau lango mai. Sasau noa le sunga le li pule le reporti whale tau sanga o le a onga. Ma o lo ta ua manino ai. E toa whaase fulfa le whaisa wa whaia whanau wa onga. Ai toa ono whaia onga o lo ua whia ngai ma le awa wino whanau. Onga. Ta mai tini whaunu mai mo le tau sanga nei lua afe. Lua sifuru ma le lua. Toru sifuru lima. I le tau sanga mua. E o mai taimile nei. E ona tau sila. Tau sifuru iwa ta maiti. Mo na ua whetau I tonu tātou ma le tapu nia o a onga ono le wha mai. O I nana tō te lei whanau o le mawhai ona wha au au. I mafua anga I se ese. O isi whanau. O le mawhai nao mai le a onga ono sa wha o iai. Ma wha pēr mai. Ma lie o le ua whai ngaruenga. Ia ma lie o le ua sa unia malanga I ngaruenga wha vai taimi. Oisi, le ai se tani manino. O nisi o whanau o si iti atu a inga I upolu. E au mawai. Ia mari tele lava o mafua anga. E tau nuu ai le au o le neita e au. Wa ia le tu nua na manu sa tuli. Wa vai le tuli ngā manu. Wa ua le tau ai lau o wha moi. Tausanga lua, ta maiti na tutoe mai tausanga lua fe lua tas. E tos fulu valu. Wa tutoe mai nei na o le lua fulu lima le ua whau u le nei asu. Lona winga, fasu fata maiti le ia. E fas fulu ono, I le tamama le teine, na fatoa wha ulu mai, o le a awhare semester lua, o le tau sanga nei. Ua mai ala ona wha I loa I mātua, whatoa ma whai ona wha au u le tau sanga fau lua o lua tolu. Ona o le taimina tau nuu mai ai ma wha au o mai ai. Ia pe ona wha fonga I le fionga ne whaton siri o au. Le laa I luma o mata upu pe ona tau a veina. Ai ona ma fua ona tele mata ona e fua I whaai longa. Pe o le certificate one in trades foundation skills. Te tau a ona iwa. Ia kose se whai ai. Le ala nā o le whaopopo isi matata. Aru taimi whoni nei. O longa lue pea le ainga whaia onga. Malo nei tangata. Le taunga whainga o le whaai longa lea. O le agriculture and horticulture. O le naunga o loi ai. Ina ia mawhai ona tau ave lea matau I le tau sanga fau. Ia leo poso tau sila fia le whaafafonga I le peo leo whaato anga o lo mamafa iai le sila le whainga malo. Lona winga, o se awa noa le lei nei o whanau pea o ina le lei nei. E o atu le whono whaavaya nuu mai tu malo. Le no nofo mai whanau ia wa umana o ina. E toa ono whaia o ngā sanga rurue mai la matanga o tau sanga nei. Sunga sui pule o tui langi Samuelu vai tau irili. O le sunga I whaiwhi au Samoa, Reverend Charlie Panse. O le sunga to mai tai aso te ria ki rifi,
Tamai tai whai a onga, ia varenia, a peru, a pelu. O le whtarenga ia matunu, a meto, a lam. Ia marisunga, ia whapiano pitati. O le au whainga ruenga, o le whailau tusi a Sandy Mangele. Ia ma le au whainga ruenga o Tero Pika, lo le nese, Paul Leipen, ainga le misa na seri whamuina. Wa mole le whamalo ma le whawhatai le ngaluenga whita. Sa whia ngai me le sunga le pule me le ainga whaia onga. Ai me se o halo ma whanau ua i umanuia ai nei tausanga mo whe au whale awa onga. Tatelu ki tiona o lau Samoa taunungunu. Ua mai asainia nei se malienga i le vau malo Samoa ma le malo Amerika Samoa. A wale ngalulua so tau awai mo le whaalileia o tūlanga tau wheso ta inga ma tau mai whate konolosi i tutono malo e lua. Lea whana nei se kone o se tātou ripoti. I le mai ai o nei masino whaatino ina whaatata noanga mai ilo ilunga. Wala fua mo leanga ilumo ngaluenga whai. Saini ai se malienga i le vale malo Amerika Samoa. Ma le malo tutu atasio Samoa. Tawa latu i matanga luenga wheso o ta inga ma whaamatala whaateke na losi whaanei o na po. A le malo tutu atasio Samoa ma le pulenga o wheso o ta inga le malo Amerika Samoa. Le nei malienga e mo malo e lua. Na iau na ia awala mo le siti ai o le au nanga ma le leife so ta inga i le wao malo e lua. E peo na iei le nei vai tau o whaongai na lawa fe so ta inga whaateke na losi mo fe so ta inga ai mai so le whaatino i no ngā luenga i so se whalewhai ngā luenga ai mai se ua mo o mia telefoi moa o ngā whanau. Le ala lea o le apa le matanga luenga fe so ta inga Samoa nei ma le pulenga fe so ta inga Amerika Samoa e tutu whaatasi na ia mauti noa o loo saonga le mu ma le leife so ta inga mamawa i se tautau ngō fie. Le ngata i lea o lea wa maua fo i lea wanoa. E whaaso ai tō mai manga wa ai le wao malo e lua. A wā lava le wha mautino ina ua le lei ato atoa. Le whaatino ino le au nanga ma o se lao lao foi. Le asi ti ai le loa i la tōlo o ngā lulue. I lea fo i vaenga mo lea nga i luma. La la tō au nanga mo malo e lua. Lea whana nei se kone mo lau Samoa taulongolongo. O se vaenga fo ile nei inisio ngaluenga whaawau. Ale to o manga mo e popo ngā tia i to tonu sio tātou watunuu. Lea whana nei se kone o se tātou ripoti. O le amatanga le mai aso nei lea sa whaatautai ai se wheilo inga. Ale ta o manga mo e popo ngā tia ma lātou sui a wai mai nuu mawhio anga. E si lia ma le ono sfulu i lātou sa ma whai ona a wai. Le nei wheilo inga sa whaatautaia. O le aunga lava ma le wha moe o le nei mawhutanga. Sa whaatino le peristene ma le pulenga o le to umanga. E mawhutai sui a wai o le to umanga mai nuu mawhio anga. A wale tala noino a wala ma la fua. Mo le anga i lumo le ngaluenga whesoasoani o lo lātou whaatino ina. Le nau ta ingo le awhionga le peristene. Na ia whetu wha e ma lātou sui mai tua i nuu. Ina ia mawai nisi manatu e mati ai. Le anga ingo ngaluenga whai le to umanga i tua i nuu mawhio anga. Ai meisi o Samoa atoa. O se amano fo ia whaamanatu ai le pulenga a le to umanga. Ia lātou sui a waio i nā tōre pōtua le ngaluenga whesoasoani. A le to umanga a walo o whai lātou ma awe fua. E mamoli whi au i o lātou wawhio anga. Le ngātai whaalau i lomo ngaluenga whesoasoani. Leuna i o le tau whio sawanga i to tono a inga. Maisi lava ngaluenga whaawawa le to umanga. O loo wa aluai ma lātou sui a wai. Sa whaafetaia le a whionga le presidente a whionga i a sirini nina Jang. Sui awai uma ona o ngā luenga sa whianga iai. Ma le whaatuatuanga sa lātou whai ai le ngā luenga. Sa whaiwina le nei whonotanga i le sa ilia lea. O nisi o tau whinga mo le lātou lau. Lea whana nei se kone mo lau Samoa taulongolongo. Ma le a whaia sina tātou malolonga pupu o na tue taliu mai lea. O ngā ngana whaputania. We're going to have some short commercial break. Then we'll be back. Fale mautotomi uma o le ekalesia. E le ngata e iai potu e pisiina mo pisimisi ma whaala potopotonga ese. Ai iai foi potu fono o holo te tele
ai masi ai fo inisi o au nang moa onga o pisimisi o au lotu ai masi o ainga taitasi e ta ua na silafia e le mamalu o le atu o le fonga fale luna ono o le fale o le ioni via ua iai le poto e tala fea ngai mo fono ma mafutanga fale awa onga mo tangata pe tusa ma le lua se lau e saunga le mu ma te lele avanoa mo paka o tāwale a o se avanoa foi e te sila ai i le mātanga o fia o le taulanga o pia mai se tūlanga māualunga o le maota tupulanga e mulimu wa uma o na tāpena le lei mo whaamoe te tele o le atu o la ngā tongu whaipoiponga ai mesai foi fonotanga maisi po kalame te tele ale malo mai ka le sia SS wa iai lau manofoa masini fa leo tele leo ai mesai tulanga masani mole fa ngaina ele mamalu le atu e iai foi le portofono e fa nga mo fontanga light e saunga le muvaenga e patai lau kawa e ai fo i mare au nanga o le lori te a wale pa muina o taota le manauia mai maota malawa o le atu ioi o nei au nanga uma ua mawhai o na maua mo oe i se tau wha mama ape su mai loa pe whaafeso o tai mai i numero le telefoni matua tusi ua tuina atu i atu. Good evening and welcome back to another edition of your TV2 News for tonight. Leading off bulletin, family, friends, especially the church, have witnessed today the successful completion of the CCCS Institute of Technology academic year. Here's more on this report. The wicked earns deceptive wages, but one who sows righteousness gets a sure reward. This word of wisdom expressed the importance of working hard to sow righteousness and honesty to get a sweet and sure reward. In line with these quotes was the emotion of today when parents, family and friends, also the church, have been gathered at the CCCS Institute of Technology's compound to witness the graduation and the successful completion of this academic year. The graduation ceremony was led by Reverend Kirusimasi Sala'a, a member of the Education Committee of the CCCS, to give thanks to the Lord for his kindness which enabled the principal and the staff, also the students, to complete academic studies of this year. Reverend Sala'a also provides the word of encouragement from the Holy Scripture, not only for the graduate students, but also for those who will come back next year. The Director of Education for CCCS, Rosita Isera, delivered the keynote address to impress the sincere appreciation on behalf of the committee and the church for the inspiration job which has been done by principal and staff for well educating of the student throughout this year. According to the principal annual report, he stated that the school consists of 44 students and 6 lecturers. Some students didn't complete their studies due to some several reasons, including the negative impacts of COVID-19 lockdown. Some students had been traveled around a port for seasonal workers program, and some were unknown. Whaingafo Amatanga has expressed his sincere thanks for the support of the committee and the church, also parents and families, which enabled them to complete this academic year. Tabtalu Kitiona for your TV2 News. A memorandum of understanding for ensuring telecom support between Samoa and American Samoa has officially signed between the two governments. Leafana Naisekone with more on this report.
After months of collaboration and many work sessions, the American Samoa Telecommunications Authority, under the leadership of Chief Executive Falilimu Jack Leota and the Honorable Minister of Communication and Information Technology of the Samoan government, Honorable Toilupe Pomulinuku Onesemo, have attained the support of their respective governments and have signed a memorandum of understanding between ASTCA and MCIT for supporting initiatives that ensure our engineering and broadband challenges meet the needs of our people competing in the new global digital economy. Programs of the MOU are to foster and assure optimum mutual development in a framework for joint efforts in broadband infrastructure, telecommunications, local engineering capacity, and network resilience. The tangible benefits and spirit of the MOU will be in the economic, social, and digital equity areas of American Samoa and Samoa for staying connected and relevant in the new digital economy. The means facilitating infrastructure and affordability under digital equity will be contained by the government, not profits for a proposed submarine fiber cable to ensure and maximize the delivery of digital equity to all people of the Samoan archipelago, both east and west. MOU development areas are focused on deployment of submarine cable for American Samoa, the cable between the American Samoa island of Tutuila and the Samoa island of Upolu will secure the necessary redundancy of the main submarine cable connecting American Samoa to the U.S. mainland. For Samoa, the cable would bring increased, higher quality capacity to the country and substantially decrease cost of service for the independent states, improving digital equity for its citizens. Microwave backhaul solution between Tutuila and Upolu for additional emergency telecom and broadband redundancy, capacity sharing and training in knowledge, resources and emergency inventories. TV2 News. Let's have a look at some of the ongoing program by the Samoa Victim Support Group in our community. In the beginning of this week, the Samoa Victim Support Group held a special meeting with all its village representatives. Over 60 participants gathered to this special meeting. The focus for the meeting is for the Samoa Victim Support Group and its representatives from villages in Upolu to discuss new ideas and new pathways for the improvement of their services in our community. Also getting new ideas from the village representatives as they are the ones who worked to deliver the message to their villages. President Siliniulina Jang thanked all the village representatives for the hard work from previous months. They worked non-stop in promoting awareness programs by the Samoa Victim Support Group for their villages and our community. To conclude the meeting was appointing of their new board members. For your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight's special acknowledgement to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Until then, good night. Male tawalunga le na lau Samoa Taulogologo le nei tula le fiafi. Umoli le nganga whaftai i le pūlenga o le suawai. Mulangolango ina o lau Samoa Taulogologo. E manvia whaasausaunga le fiafi. Tō whaasoi fo.